Достар, біз бүгін Шын Сібір татарханына қонаққа келдік. Yaxşımısınız Eyden kızım? Yaxşımısınız? İyisənmisiniz Gülnara xanım? Eyden olsun. Hoş geldiniz olsun Türkiye'de. Yaxşımısınız Sibir tatarlar, dostlar, tuğanlar. Мен sizge bugün kapşırma pişirgeli, üzümlükçe Sibir tatarsa көргәсем. Менә онымны монда иләп утысып куйдым. Менә савытка сезгә штаб күргәсе өчен нормасын. Шунда менә бер-ике цынаяк он салабыз. Менә ике цынаяк он салдык. Туз салабыз. Тузны да күргәсем. Менә шулай гән түгел. Ярты кашыктан, ярты шабалатык, кичерәк шабалатык туз. Аңа салабыз суда. Тоже менә булай кашыкны оцында гына суда салабыз. Йомырка икебез сытабыз. Biraz gına yumuşatkalı mene, qaymağım var, qaymaq qoşam. Biraz gına, чтоб yumuşaq ayvet basılsın üçün. Onu bulğaq, ana biraz süt qoşarız mene. Sütünü yılıtıp qoşul gerek, чтоб он ayvet yumuşaq bulğalı. Вот basıp gittik onu yumuşaq ayvet bulğuna sıqalı biliş. Оныбыз менә йомшак кына әзер булды. Әзер булган онны менә булай итеп кискечләйбез без аны кичерәк кенә кисәкләргә. Йомшак кына әйбәт килеп чыкты ул безнеке. Без аны гәниял иттермәй генә яя башласак та соңган булыр дип уйлыйм мин. Вот оныбыз менә булай итеп кымпаклайбыз, яйгәләйбез булу өчен. Менә әйбәт булды. Ул бераз гына соңган ял итеп ятып тора шулай. Менә бу норма, гатәрлеген ул кичерәгрәк сәмиягә, ул сәмиягә бу норманың 2 сәгатьлек иткәле булды. Бөтен әйлә Uygunsa aşağı üçün. Kapşırmanı pişirip yergəli bular ki, irtəgən yoxlab durub, irtəli, aşqa olsa, yoş bular keçində ədərtibli bulğac. Gitki aşqa, düşkü aşqa çoğa yetkəlimə, aş bilən bütün vaxtını yaraydı. Gülnar апа, әлеге ризыкны, капшырманы Сибир татарларының иң яратып пішіріле тұрған ризығы деп әйтергә буламы? Әйткәле булады, потому что бүтін оннан, әркемнекегә төбе бар, ауыл кеше, менә безнең авылларда, бүтін авылларда бешерәк ашанлыкты. Только аны төрле еше, төрле сәйдәте. Менә Касан якларында моны бындай ашны әйтәләр. Ни якмыш, ни кыстыбый. Әлісінің яқтауға келеді қапшырма деп. Яратып, әлнәкәм білән қардатам ол, ешсақларында бітсәнлікке йөргән вақытны, алар постоянно пішірәтләр ите қапшырма. Этіне кәртүп салып, кәртүпкә қошатлар ите алар пыяс хива. Пыяс хива ол сочно идет әйбәт итеп. Вот. Onu bu әйбәт булды, безнеке ял итеп тә өлгермәйде. Йомшак әйбәт булды. Без аны хәзер яя башладык. Gülnar апа, bu камыр içine бары тик бәрәңге, төйелгән бәрәңге генә салына инде, әйме? Менә кәртүбебез безнеке уже әзер, менә булай итеп менә күрәмсез. Аны тоз салып пешердем.
Мен аңа қойдым қайнаған сүт. Соғық сүт түгіл, қайнаған сүт қорсам, ол әйбәт тамлен, мен әйбәт сүт есіт сығап, кәртішке қараймайды, етмейді. Біраз ғана бішімде салдым. Оны босыны мен әйбәт етіп ейді. Кәртүбі біснекі түйеулі әсір. Еңа мен оны босқа мен бірей шабала болыр. Олғы шабала бәріне бұлай салып сығабыз. Салып сығабыз. Кәртүбі біз әйбәт пішкен. Нежны әйбәт. Бұлай әйбәт етіп ешатысты ғасыр ертісіне ғана. Тегіс етіп, içinde анықы бұясы да yok. Юа да yok, içmesi yok. Только картофельнікі пюресі ғана. Онмыген сепсен, табада қыстырған сақта, пішірген сақта, он күйеді. Мен әйбәт етіп кіне пішіріп қойдым. Қапшырмабысыны мен әйбәт етіп бүгіп қойдық. Әйбәт еттіріп, қазір енді қысабыз мой. Мойыны оға тәрліккен қойу керек мейді. Итлі түгіл ол. Ескіне бұлай бішіп сығыр. Мойымыз істеген сәлін енді. Біраз таныштырып кетем. Мені бүгінгі 4 китабынықы авторы. Бірінші китабым мені Сағашлы Сүйеу китап. Сағашлы Сүйеу китап. Егенсісі мен тағатлы деп елмайам. Егенсі китабым. Üçüncü kitabım Paçayak Yatküslerden деген. Dördüncü kitabımda indi meneki Öylörügüz yoktu olsun. Mında kitabını qıtışında özümniki doğan uyum. Mında mene qısau görünədi. Sırt yağında, mene bu yağında, beyniki bu yağında baqsa başta davul yılğa qadı. Kitaplarımda meneki aş, çay turunda şiirlerim var. Birey şiirini mesizge qatır mene Baka moyыбыз qısqınsa oqып кетем. Пример мен сақтатқа салып қойған едім. Цай етсірем. Китабымда да цай етсірем. Достарыма цай етсірем. Шәкәтселерге қойып, цайыма есім құштым мен, бәғәтлі дейіп атап. Бірінші салтыманда мен үйрегімнің елысын. Кән-кіне етіп яратып, ең тасасын, ұлысын. Sağlık selametliklerini avutsum bilen saldım. Sizlerinin barğız kata oylayımı şart deyip. Unutmadım mehabetini, tanıt əybət dünlərini. Salıp koydum dağında min, qoyaşlı seyil gününü. Bala çağağa isenlik, ata inəgə bəğit, sayıma şatlıq üstəyim. Көңлегіз рәғәтләнер. İman байлығында sizgə min, куштым әйтіп бисмилла. Қайғы ғасрет көрмейін, яшәсіз қартайғынса. Бәғіт деген сайымны мен, үлешемін тұсларға, еуік кішілеріме де, көршілер, туғанларға. Өттірәгізге тейетер ол. Сусын қолларығызны, менің тіләклерім сізге, сұрлан бәғітігізні. Рахмет. Мені біздің бір яғы бішті, егенсі яғын ойландырағыз. Ой, бигерәк матур, кояш кебек. Оңайғын әйбәт. Әйбәт пішіп сығарды. Мені қазір енді біштіме біздінікі соңқысын пішіріп етамыз. Бұнда яшынытың әйбәт мойла башау. Қазір мені мұнда біздінікі ауыл мойыбыз бар. Ondan tavamızını alsak, avul mayılısını salıp, mayı pişirdip yerimiz. Tavanı alsak, mayı getirdik. Mayılar aşağılar.
Капшырманы кискесләп, майга майлап. Менә бешеп чыкты. Табагысына алып, кысап синде, әдәттәге майга башлап. Bunu alırız. Böyle elbet bu pişip çıktı. Hani bunu da yaşına urasa vakitini pişirgeli buladı iftarga. Biz eyderiz avuz atskalı deyip avuz atılgan. Elbet erteden urasa oy başlanады. Barasında urasa bayram bilen tebrikleyin. İsenlik sağlık dileyin. Sıvışlar bitip gitsin. Her heylege isenlik sağlık. Davut, şatlık, boyluk. Selametlik. Mene aş pişiyor ilden köşten gelip kayıttı. Anakı yaratkan aşların pişirip koymayındım. Ini sini kuyan pula ke? Bu kız konteynerler mınta. Rahmet. Aksan koydatı. Kaç kere? Kaç kere? Ayda sana biz hoş geldiniz. Ayda. Oy. Taşla sunkan neydi yalanla ayda. Bana böyle sayılarını men Татариядан bu bir sıra etip durup alıp Трава тихой деревни деп аталады. Нейтегіне sayı yok. Нейтегіне. Міне bu, например, президент чайы. Президент чайы. Yolcu çayı. Mişer çayı. Gelin çayı. Çaylasına yakı çayı. Pastuşi çayı. Kütüvçü çayı. Bana İngilizce'yiz getir. Şöreli çayı. Şenemiz yok ama şöreli çayı. Mine hazır şanabız indi. Bugün işip karayız mı bunlar apa? Şureli şeyin. Bu sayılarını bitiresin de sıfayt kalırlardı. Yesanıklar. Mene kapşırma bişip çıktı. Üstel şaylap koyduk. Zayıfkali indi mene mında. Moyuğuz deredi. Kapşırmanı eybet edip moyla başağalı. Moylar koyuyak bula ettirip mene. Moyuğu savulmay. Kapşırmanı mene bula ettirip alıp. Üstünü temine bakayım prensi. Temine. Haydi, hoş geldiniz Zayıfkali. Oturabız Zayıfkali. İldar, aşan kalıdır Zayıfkali. Allah uçmaz etsin. Haydi, estetiğimi taşan mı? Bakar moy iste bakırını. Batsıqqan bulursan işten kelget. İştimem temine oluptu. Erteden urasa gün başlanadı. Şimdi ondan pişirinip çaz taşarız. Sibirler bizning qonaqçıl. Tatar sayısız yaşamaydı. Say gerekin prinsi. Risığın temli bulsun dep bismillah unutması. Retnikler, beliz, beremiz, koymaklar, bağırsaklar bizge kelgen qonaqlarga üstölde şonda yaşlar. Şenkeler, sumsalar bilen içip bitkes onaşlar, üstölge biz utusabız temli ulenni çaylar. Aştan soň qastan pälitsler, pätirler, kapşırmalar, tabikmek, tokat, küttirme, halal risıklar alar. Sibirler bizning qonaqçıl. Qorabız tula üstel, kelgen qonak aşap qaytdı. Elhamdülillah şükür.